रखने का तो फाइन में रखिए ना, लेकिन घर तक नहीं जाएगा ऑफिस का डॉक्यूमेंट। अभी इसे अगली भांगे अच्छा नहीं होगा। Nah, kalian jong ka FKG Spinok Sales. Bagi ni wan nang ne ban jurep mentah kaski ya baro kini ke nduk ki factory hadu ki badai kini ke badai ki mill. Dai halor ka jeng ya lap ni nak RTI jong ni bangi RTI nam ta ka trading license. Bangi lap ba bun kini ki ba kini ki factory ki badan chane. Bun ke trading license jong ki kila. Bun bikim don ya trading license ro. Bat abangi wat haba ya dai ba kalebo license ro ilap ba ya pentrai hang ne klem da penekam hok ya labor license kumba labu ya kini non tribal bikin le ya ka labor license daya kan ko rem bangi ne kalyang kasang bangi wat ba ngilap ru bikin non trai kimdon ya kini ka police verification jong ki non trai kanang mentiap kiti bawan trai chane ki lok kidi ki bru bakum no da kidi ki babahan ne de ki new nam bat sibun bangi lap hakine ki non trai teng perlong jakari tengan bawan trai hakine ki jakat trai ki ba nabar dan kalian jungi kaseng sokya habang yo slow nabi yo jintip kum kini ki ki don hapok kaneka da ka bakiwan tre hakine ki factory lan ki suwan tang pelong gadika di tengan nakine ki jaka tre jungki bat yo snow ru lang ba ki nong tre ki bedai ki batri ki khasi jungi ki bon tre hakine ki factory bun nakine ki factory ki ya nyon ki jung tre jungi ki penduk musim ki kanang ba makiken mi no nak jaka bi tre bikin thap no daki briu lojong pat hakatu ka jaka ba tre ki khasi kamut kata kin thap mar lojong bade ki non tribal mensuang ngalai yo songkai ru badi wei kong iba tre hakan ka factory cement bat ilong ba tang ban be ki direct kimla ban be direct hanrei ban kini ya kakam jong ki khasi jongi ki swele da kabui santi jongki bakin penstom ki lana kin pressure ya kakam ki hadu ba ma iski ihap resign la jong no te ya kane ngin kalyang sang ni beden la da dai hakikam ba ki khasi jungi kitrai na lane da dai hakano kalyang kabaya dai hakini ki factory ka dan hang ne ngini beden bai na kapor kanang ba kanum dan kane ka penekam bakla nalor ka trading license hadu ki labor license hadu ya ki nong trai ki bawan na barjela bakin long bai ki banwan bai ka ba da kalenti ko ka an jung kalabu bat nasol ban ongru ya badai bapet napo ka district council kamtam bapet trading ngan suang bet ba ya u jong ka trade ma ba benang penongkam bahal ne ban pet benia ya kan ni ka ban ai kan trading lesen ne ban penongkam ki enforcement jong ka HDC ro maki kin yo ban trai hakini ka jakala da ka enforcement ka da trai ba trai nangi ka sangam penongkam than du ne ne bengi hap janjar dengan hap iwan pet yakini ke jaka bar khoj bangin pelut kisni pelut kaya ban mare ne rede na kadau ban kalyang kan konsil ro langba jong trade along la pentret palat bat kalang penongkam mi ke enforcement bala bu bala siu hi da konsil yaki ban tre rei la penlong ban yaki tang ban susong apo ki office jong ka district council ma kalam kono kakam bakin yo pat ke jeng tre thai wat ke enforcement ro kala thai ban song ngong subha pendongkam no yaki ro bakin ya tre no bakin ya pej ini trading bakin ya pej labor bat kumjuro bakin pej habro kilyang habaya dai bat kini ki badai po ka sekonsel bakin pej bahan mentah ka bah kamiat jong bar khoj bat kumjuro sesin ban biang ya bangin ni bud din bat dadai kinong trai khantam ya kinong trai kasi jongi kai ka ba long apo lada kidai ki factory lana kidai hapo kino ki jaka ka badai baki trai lada kinon tribal kinyon ya ki briu jongi ngiru nak sang ni berdin baik bat dangilap kami kita ngiru ngin map yaki bat ngin ya pej baik ne berdin baik yaki hadu ba ngin dalap ya baru khoj jadi syabat da ngilap ki beri balik am ta ngin pistom pat itu ki beri ki ba nyon yang kiri trai kasi juni